To hakani ke porpat ngidon ni kapan aingu biang yu try. Ba mentagi sngi ngan ngalala ia gabangan pendep ban keren lut ia gini ki ke Jingkhot ia gini ki khat angut ki apostol. Ke watla ngidang dan sawe apostol utau de Matius tenrai nginum pat ia keren yu sepet aki we pat ki jing penmi tenrai ngini pudi biang ya ke gospel ke jong Lucas ke lanang ko Henry yo hakaba ngilai puli na du sedang ngan puli na gadkhat ka ba khat lai ka ong ondala mi ke sngi la khat ula khat igi sunran jong naki ula jit khat arngut igi taru ula khat apostol yo Simon yo bala kirteng Petrus ru yo Andrew para jong Jacob yo Yohanes yo Philip yo Bartholomew yo Matthias yo Thomas yo Jacob ukhun Alphaeus yo Simon yo bala sinu Bashirham yo Judas parau Jacob but yo Judas Iskaraiot ubala lek long ru unong dino. Fi ikani kadeka Jingkhot ke jong Lucas ke bau keren bat ulabo terteri gini bat khat du ubo yo ni u Judas Iskaraiot. Ngan ongkum ni shuai ke bangan keren ye ke jingim ke jong uni lani ke Jingkhot yo ni u Judas. Napi pej bahaya ke ni kadai kawai na ki jing keren lani ki jing ye keren. Kiba long ong no da kiba ikintian kiba kiba khamlong kham kelain kham don ki jing keli shibon bat teng teng laban ong no kidon ki jing sngo ruwat ye gaban jubab lut ye ki jing keli bi day bat uni way na ki apostle utaw de Judas Iskaraiot. Namar how new sunran kidon shibon ki jing ye keren. Ki banganget hadu mentag sngi ki brio gidan naga jong ka jong karu kom yo lani karu kom sngot ho. Te nakaliang jong arong adalah ka jong karu kom sngot ho. Kabanganget nganla ya kabangan yarap ya pi. Katukan ni ki bam da sngot ho lesi ki bam da yo jing shai bun. Ye ki jing hikai ki bakum kini naga Bible. Uniu Judas Iskaraiot uday way na ki apostol. Kibau Jisu ula dejit kerpang. But ngakwa ba pintip ba habau Jisu ujiet yo hapok kani ke tim ke jong khadangut. Ngala dep ong ifina do ko besdang. Balai bau jiet yo Judas Iskaraiot. Habang itip bau ni ubriu day ubala kelalong penban ke problem ulang ke jing ulang penban unang dino yo Jesus Christ. Balai uli jiet yo habau latip lupa bau ni undai ubandi no yo. Fi tangga taswa kaladai kawain na ki jingkili ki bedan kam bapin kili. Hato u Jisu utip na bau jiet yo ni apostol yo Judas bau ni hadir unsa kelalong unong dino. Fi kita ki di ki jingkili ki babihap ban keli bat bangi hap rui ka ban jubab iki. Namar kani kan yarap ru ban pensengut ho ia ke lenti ke jong play. Ban pensengut ho ru balai play jiet abau latip. Dengan sepensyai kata shibit shadian. Reka ka banga kwa ngini keren madagas ni kadene do besdang yaw nubrio. Pika kerteng Judas Iskaraiot. Jingsha lada syukran bet uniu brio don kene ka surname mo kene ka ketien Iskaraiot. Haga jingsha ka ketien Judas kadai ka besngot nat nama kadai haga jingmot jong ka ketien Greek ten rai kamot ai bau blay ulong ubayo ka jingiro. Let God be praised. Ai bau blay unio ka jingiro. Mo
tu bleu nio e ke jingiro la nga ong kum taro kalong ke jingmot Judas kamut kum ta ai bo blei unio ye ke jingiro ji shaga kerteng gede besnotenan but kani ke ketien Iskaraiot kadai namar ba la shim na ke shnong ke badon hapo kanong ba jong ke Palestine ke ba kerteng ke Kiriot nakataga daw la shu ainam yo ni Judas bu de na ke shnong Kiriot nakataga daw la khot yo u Judas Iskaraiot kataga de ka title la ni ka kerteng ka nam ka bala khot yo ni sunran u jong Jesus Christ u Judas but knamanum slam ngi ni ya stat agani ka jingi kai na mar ngadon shibon ba ban penshai ini pejwa yo ni sunran ka ba ar ka bangan penshai fi uni u Judas u dei u bau jisu u bo yu kum unong bat ia ka pisa tengka u kenja treasurer pinda puli kata pinlap na ka gospel ke jong Yohanes ke lenang ka bakat ar na ka dekhot ke ba Henrio kong ia kani ulo ong kenya om lamar bau sumar chapang beduk nrei na bau long u babuto bau dan saipan ba jushim no iki ru bala bau hakiwe ki kentien uniu breu dei u babu pis balabat babat pisales ya gani ka haka group lani ka team ke jong kini ki khalangot la sidai mo uba sheme ke pisa dai mo uba shai bat pisa dai uba million ro manchim pisa na ki breu ngin sia pe je kata shidien ngan shipen isho kata fi new Judas pin de pe ba ga ni gal nang ko khat ar kawai ka bangi yo iyang ni ga dai ba nda habau jisu u la depen mi pat yo Lazarus udon lang kapor bau jisu le ga kamba ban pen mi pat yo Lazarus muduru Judas udon lang but nda haba ke Mary but ke Martha but Lazarus ki penlong ige jing aingo yo blay ige yeng jong ki khat bam yo jisu ki ai ke jing sngongo yo try ke Mary ke Bible ka ong ka la shimshi teng ser ke jing sle but kala pen sle ki kijat jo jisu ba kala nyat ki kijat jo du nyu khli bala pendap ige yeng ke jing ubi jo ta ke jing sle fi hang ne uneu Judas nda hakani hakiwi pimda yo yo Judas bau no ong ne bun krani enrei hot wala da kidon khndiat ngan sa pulis bet enrei ngayo hang ne nda ye dei bat kanik ka jingsle bat ka ba ye dei bat ka kampisa ring ka ba ye dei bat ki kam kitiar ki bakodor uniu brio u don ka kapen ki ye ga jingmot jo ye ga do no jo u khambon ktien hang ne u kham keren hang ne vio I ga khat ka ba lenong ka ba khat ar ga khat ba saw ong na mar ka taw we ne ki sundan jo Judas Iskaraiot u khonu Simon u ban sa dino yu ong u to balai bam shim la dino e ga ne jingsle lais ye ga ne jingsle lais pa su ka ba ban ai ro gi beduk u da tip ro ga dor jo ne jingsle ba ga dei lais pa suka ya kani ulo ong ken om na marbo sumar chapang ki beduk nreina ba ulong bo butto bat ula don saipan bat ula jushimno iki ru bala tabo ujisu ong ino eka kalari ye gani sngi klan muslaban tep nga namar ye ki beduk piyo alam bat piyo lag sngi re nga pimyo halag sngi fikamot uniu Judas unang ru ban complain ye ki wei ude ba complain ru wat ye gani jingle jonga Mary kabau jisu upriang sngo bahai ke jingle joka but piyo iu no brio ulayat baru try ngasngo sun ayo no brio la dengan penif ikat tuan ni mong ini pet nang ni nak ketien ke jong blai kendiat unu brio hakawai ke sngi aga gospel ke jong Matius hakalanong ka ba arpun rio tapi puli ke ni nak khat ke besau popra yo iba ke Bible ke keren shai tang ini puli na galanong ka ba arpun rio khat ba sapu nyau ter ka ong haba udang keren ru akmi u Judas uba way na ki khadar ngot ulawan bat ki pait ba bubun lembat u baru pait lang bat ka white lam bat ding do ru bat nagirang ba lang do nagi teman besan jong pait ba utati u bala di no yu ula
ulala ai kadak haki udaong yau bangando uta ulong mau to pin kemyo. Te kumni ru aba ulawan hau jisu ulaong kublai ko kenrat bat ula do yo u. Ujisu tu ulaong hau kolak mewani e. Hakatahi ke lawan ke labo ilagi kitia ujisu bagi kemyo. Ta. Hakini ke lenong ka ba arfun riu piyo i bau Judas. Udie yo jisu. Hagirang baling do. Udie yo jisu laipo kisbai rupa. Bat ka jing dia ke jang uru tapi pej ba pilap ba uniu brio aba udie yo jisu. Tangin dia pulih ne dia. Kerkhot kalau nak ba pun dia khot sa ko anda kum tau wei nagi khat ar ngut yo bagi khat Judas Iskaraiot. Ula let kita girang ba leng do ula ong pinsa ai ayu hanga bangan dino yo u hapi. Kila teu te ha u laipo ki sbai rupa. Nadu kata te ulawat dong kababit baun aino yo. Tangini puli yagani khat shushu shukman. Te haka sngi ka banungkong ukpu baklem tiar ki sunran ki lawan hau jisu ki daong. Memang hangnu begini kre ya meban ba me ka niam ka jinglai. Ula ya thot te to khele chapo kata ka nong ba shto brio ba chapo kata ka nong ba shau to brio ba ong hau uno hikai u ong ka por junga kala jan ngan rakhi ka niam ka jinglai hayeng jome lembat ki sunran junga. Ki sunran te ki lale kumbau jisu la batai ki ba ki la kre ka niam ka jinglai. Habala jan mit te uli shong ba me kita kikat ar ngot te bagi nang ya ba mula ong chisang ong api. Ba wei na pi un sa dino yang kamut ujisu utip ngala ong api mene. Ba haba ujisu jet ya u Judas kumusunran udah tip ba uni un salong wei na ginong dino ya u ong kini giktian uang. Te haba kidang ya ba mula ong chisang ong api ba wei na pi un dino yang Ti kila snow si bat kila sedang wei powai na kiban ong hau mga ko try. Uri thu ula ong uta uba penga mela kekti haga pliang lembat nga utaken uban dino yanga. Ukhonu brio shisha unsalet kumbala tho sa pangjo. Recorded yu tau brio da uba on dino yu khonu brio kala bahayo tau brio lada mshim la khasa tiayo. Ana kum tau Judas ubala dino yu de thu ula ong ngakwa igane bapin ngasngo kendit igane ngasngo lengo igane bat kede ka adu kata-kata ka ba ong kumne. Ana kum tau Judas ubala dino yu u yu thu u ong ukulino jisu ong. Day mga ko kenran u jisu yu thu u ong ha u mela ong ken. Hagiwe kentien day mame. Fi hang ni pinses ngot ho ya kawai ka nongrim kabangan sekren hadian susu igani tinga kwa ba habang apuli igani ba pinyo jingshai ba ngapuli pat mene gitu ke gospel jo Matius no bar pun riwi dekat sa punyo kum no bau pendap igani da ka bau dia utip ba hang ni da pipet ba hang ni u Judas urulong lang kumbalong kiwe gi apostol kiya kli day mga try Hekapor ba uang sisang ang piba wayun sa dino nga kila yasnusi bat kiya kali day mga try uyat huang utaw ba pen nga mela katibat uba pen nga mela katiya ka pliang de Judas ba Judas ro umtip ila de ba unsale ek takam ukli ujisu ang day mga kukenran ujisu ang day mame nga kwa bangan ong biang ifi gani katiyan na mga ong na dabastang kajing ja hau ni sunran kadai kaba kham kelan kaba ba pin sngot ho bat ngan peni fi ya kawai ka jing sngot ho ko bangadan halo jongani ka jing ja yo ni sunran bat nganget kan ya rap ya fi katuan ni shwaya kata ngan peni fi kawai da ka bangabu igani ka jing kali kanja ayu
ngabu ini ke jingkeli kan ja ayu lada u Judas dino yo Jisu. Kata kedai ke jingkeli ke badon kambaha mangin jebak. Dengan peni finang ni ke beningkong sua. Ya kani ke jing keren jong Jisu bagi senran bat ke jingle jong Judas bau dino yo Jisu. Kam dei ka ba suja kum to la ka ja kan san suja la ka ja ong no suja klem da sot ho wali mut kum tam dan ga Bible ka ba suja klem da tip do play nama pinda puli na ga Bible wat ha ka kitab sam ka lenang ka ba sau po way tengini puli kan dia ne ha ka kitab sam ka lenang ka ba sau po way na ga khat ka ba khandai kong wat uta ulok ba i jonga hiru hau ba ngala shania ubala jubam yo kupu jonga ulara yalaga khongdong jat persainga fika nega de ke prophecy ka ba David uyo no play ka por ka ba udang ruai udang duai kawan kan san gane ke prophecy of David but uong ini tin wat uta ulok ba i jonga hiru hau ba ngala shania ubala jubam yo kupu jonga kamot u Judas udai u jubam lamba du Jisu peno yo kupu po ka pliang jang uta ulara e ka khongdong jat persya nga kani ka de prophecy ka jingit hulupa ka bawan hau David banyet hu ye ka e ka bo Judas unsale ta ka de prophecy pinda puli shushu ye ka prophecy ka ba Judas unsade yo Jisu ka don lupa ko masans pasnem ya ka jing de ka jong Judas yo Jisu ka de nagaga kitab Iskaraiot kalau nang ko bakhat way ngini punin do khat ko bakhat ar ko ong ngini gikten tingala ong haki lada fi ibet to ai hangai laga baino ni re be thu lupa ba Judas ulet kumunong yalam banle pan nagirang baling do iya kabania di yo Jisu ya dor wang tingala ong haki lada fi ibet ai hangai ga baino lom da kumta titu i kumta kila thau ya ga baino jonga lai po kisbai rupa. Utrai tu la ang nga to bread no e ka hau nong thau khiu ka ta ka dor ka baba ka ba gila khen doringa tenga la shimi kita gi lai po kisbai rupa ba kala no e ki nong thau khiu ka ka ying utrai ka ba pen pau ba u Judas adi ula dep diu ba be ule bread no e ka sha ki lingdo aga temple. Anagum tangala kedia ayu tau weu ding do jonga gi jingte ken kna mangani open ken ye gi jingte para hapdeng gi Juda bagi Israel. Fi de pej bahaka nega prophecy kabala krendo David haka kitab sam ko nang besau huwe gi khat go bekendai. But kenega prophecy kabala kren dau Iskaraiot ko nang go bekhat we gi khat na do go bekhat arteter. Walai mut bakani ga baja ba u Judas u de yo Jisu baka sujala ga ja ba Jisu ruklem tip nang tade baka sujala ga ja kani bat kansan bat pelengo lut ya baro haga Bible hi mdan kanu ru ka basuja baro hi kadai kabala dana po ka jingtip ka jongblay ta ngini pej agani ga por ka kabaningkong ka ba ngakwa ngan pen fi gani ga por ka ba don kamba lada u Judas de yo Jisu kabaningkong suangan pen fi light ligi ai kabaningkong shanu kan poi kaniga prophecy kan longkum no ye kini ki armut ki breu yo David mariu Iskaraiot namar kini kila dep yo no play kila yit hulupa ko masans pas nem mau David lele la raki kan no labano no de ki jas nem ula dep yo yilupa Shubu la dau Judas pendap la da kamdan ke jing pendap ye gani ke jing di no yo Jisu de gi life hogis barupa kini ki arteli ki prophecy jong kini ki arngot ki brio da David bad Iskaraiot kan sa asun kan sulong asun but
kumba pitip na ka Bible bala ka Bible gala dam ham ko ong lada ka nungo prophecy la ni nu prophet Ukraine ka kerteng ka jong play bat lada ka ta ka Ukraine ka claim jawat nyau yu ukumu prophet ka Bible ka keren ni kata tengah kwa bangan ong fi shubut lada ka ni kamja lada Judas di kini ki prophecy kin payah ka jaka ka baleran na kata ka daw ka prophecy ka ba day si syade ban pendap ka nang ta ka baar ngan penif yang ni ka baar lada Judas di yo Jisu kawai ka ba nga kwa ngan penif ka day sabama kadang ke jing ong jing Hebreu lada di Judas yo Jisu te kumnu Jisu par uniap lada Jisu miap ala gading fna te sinungin poi mangimenta fi iya kata ke jingkeli penbante ngala bangan ong ngan jubam mo balada Judas di ndela da ublay ula abu yu Jisu bude ban yap nam taga pop chengi ublay ula ban le daga no no galenti bau Jisu haban siu yu dor ga ram nam taga pop chengi hagwe gintin na pipule ba Bible mana ka sinki wat ban peniap no yu Jisu tu un sha peniap hi na mabrok ya wat ban peniap no yu ki kmilen ti yu ku mo Messiah o ban pelat ye ki jiu na ga jingban ben jong himarom dan rain deki yu ipat bau long persiapan man ukuran persiapan man ni ki jiu khamtam lele ye ki an ki jong Moses nang tade kida sngodomi kata bau pen kenya ke sabaton ter kumta bat nang tade bau le ke sabaton kida sngodomi kata yu Jisu badai na kata daw kida wahat ban peniapat la daw Judas diru yu Jisu itekin peniap kata kadai ka bang akwa kanong pingin juba baru blairu ulai ban penjara kumno bau Jisu de ban ya ban long ka jingknya nam ta ka pop chani ta kawipat ka balai kan jayu la da yu Jisu msim la dino daw Judas kawai ka bang perkhat mga kadai utu Matias wa apostol bala jiet aga jaka jong Judas unum sya jiet ko apostol henry the people in the Bible yo tu Matias ubala jiet aga jaka jong Judas adin mula yap no bau deban pendap iku ka vacancy mo iku ka seat ka ba day khat angut ki apostol finga kwa ba pin smut ho bahai ga taru la de jaba di Judas utu Matias runumi apa ka Bible nama balai ka taru ka day ka badon apa ka prophecy Nabi puli ka sam ka bisispa khandai Nabi puli na khat ka bapra ka ong igini kikten kani ka day ka bakran chapang tongan chipuli ka ni ka sam bo sispa khandai tongini puli na du khat ka bagano tongini puli na du khat ka ba saw ba pindup tip ka ni ka day ka prophecy ya yo Judas ka ong komne namar ka jing jonga kilong kinong ya le nga renga nga suyai duai kamut kita ka jing le jong Jisu pe wong komne kila siu yang ada ka basnio namar ka bahaba da ka jing shun namar ka jing jonga tu bu mameda riu boman halo jong ba unai ai ba uniang hagakti ka man jong daw nong ya le persha habala bishari ai ba hap rem but ai ba kan kelapop ka jing duai jong ai ba kin long kendiat ki sngi jong ka kren yu Judas kane ai begin long kendiat ki sngi jong bat shim uwe pat ye ka kam jong kani ka kren yu Judas kani ka prophecy ka bashai ba Judas sa di yu Jisu siu kliang daga besneo but nda hadin ong ai bagi sngi jong kin long kendiat ka mod uyap no siteng por daga bo pasil de but uwei shim ye ka kam jong kata ka de ka prophecy ka bala dep it hulu pa ba Matias sa shim ye ka kam ka jong Judas sa rong kumwei na ki apostol aga team ka jong Jisu takadaw nga sa ong ifiba lada Judas di yu Jisu
Kini ki prophecy, kini ki jingja ki bangak peni mga menta kinum ja satya. Tinga kwa bangin ya keren menta gesngi. Kat tu kan ni ia ke point ke bakham Kabakidon ki priu ki bakeli yang pat ngai idon sibon ru ki biya keren ni kan ni. Hato u Judas kata kada ke jingkeli ke benengkong. Hato Judas ula ne manum dia yu Jisu hadin butip badai mau. Ma sibo minta filatip ba uju Jisu la ong yu Judas dai me ban sedih. Tapi pulih tu Matias no mar pun riu mene bangala keren ngala pulih kendiat mene pikin mau ngala dep ong ba u Jisu u ong be clear yo Judas. Pi ka basngus yang ni kalong ba. Tapi pet ba Judas ni u rum tip te. U Jisu tip na mau de blay ka ba Judas tip u de mau. Bat pio yang ni bat ndah ba ki keli ki senran barot de mangatrai. U Judas u join lang ka taung de mangakan rat. U Jisu directly wong ben mela ongken kabomot de mame. Tinda nga puli ya ni haga jing puli jonga nga sut ho. O Judas tip ba de mo uple. O ban sedino. Tinda utip ya ni udah dia sisar udah le cikirang baleng do udah keliki udah nga perkati ya ni. Bat nga kwa banga nong pi ya ni gepor. Babindup sengot ho ya ni ke jing sisar. Fi hang ni pin sesut ho ia kelenti belai kebakrau kata-kata. Kebenengkong ublay udon ke free will ke choice ke mon ke balai do ke jingjiat ke bau au brio ublay ubu ia ke jingjiat ia ke mon ke balai do nganget nganla banwan ra ifi ke ni point ngasngongu ublay banganget kani galong ke jingker khu ye bobon kabaningkong suangan pen ifi ya kani ke jingja barok we kadon hapo ke plan ke joplay but namar pa kadon ha ke plan ke joplay kadai ke boplay ula mulupa ula predestined lupa abu da ketin English kadai be benja mau play u iet yang i brio o kwa ba ke gospel kan jong ke jing IA kepada ke jing yap ke jing mi pat jong Jesus Christ ke jing map ke jong play kan wan che ke perthai da ke jing yap ke jong khon jong u chisu ula da bu lupa na du besdang bayo jisu la ong lupa khon lang brat ma ubala yap nadu badang seng nong remi ke perthai slain before the foundation of the world ubala dep sha lupa la dep yo i lupa nadu padang sedang ke perthai ula dep don lupa ke plan jong play dan ke bu blai shule kensan ni ke bersujar khat ula dep plan ngakwapin syai bai gane u Judas ula dep don apo ke plan ke jong play om baro om yang ai fi wali shimi kita bukan apply yang ni u Judas udah badon haga plan ke crowd ke jong play
ba uni lajiat mo long apostol na pedeng jong ki khat an ngot unde uni uban dan hapo jong kene ke jing pendap ye kene ke plan ba unhap di u Jisu. But nda hadien ba u Jisu ulah tip ye kene uyat khu bet clear yu Judas bede mo u POE ba u Judas uklem sengabai kata mo u Judas wat la dau tip ba kene ke babakla henrei upendap adeka umla bane ye uhabane ka nama kadana po ke jing bobet ke jong play umla uhable ka ngakwa filong balance bai kata wala apply kata siya jing im jong fi baro namar kani ka dai ka bau play plan ni ke jing pen im go kraw ye go pertai to wali shimi ke jing im jong Judas ba ke jing im jong Petrus fin ong dan gibru hikai ba ong ba la dau play la plan ni bri unjat ba la dau play plan ni bo bri ba ba wa jung et ka jing hikai kata kam dai kani ka ba jah ni kerpang yu Judas ka dai ka ba dona po plan chau play nganda keren shai ba ka u Dio Jisu bat ndala Dio Jisu ya tinga kwa bangan peni fi gani ka por hato blay wo yu Judas kumta barhadin nang ta ba uniap kordet kumto da ka ba u pasil de tukut sotu tulai hap apa ki mau nang ta pat ke snir jong u nang ta da ka tu ka pisa lek ong no mo lek thiet ik tu ka lengkha la khat ik ka lengkha ka snam atau break bu adu kata khat yu new apostle but nang ta de jiet yu bon pendap ik ni ka plan ka background jong adu bunda yap kordet nang ta ngakwa nganong fi atau ka de kum ta fi piapan sngot ho bahaya gani shipen ta na gani kan bu kum ta katukan ni na kani ke jingja kumang ala de bong hadu ba unda di yu Jisu udon lupa pa plan jong play ang takan fi divin chai udon lupa pa plan jong play balai namarun habandi namau Jisu habania ndala dep di ngakwa finio ikita kitin fi kenmau bahayu Petrus ro u Petrus ro laban ong no udie yu Jisu ubi laban ong no uda lens dan uda tim yu Jisu fi hang tapi skuto ia ke free will ia ke choice hai toi por bau blay mun pendap how Judas ia ka bau ndi yu Jisu hai toi por u Judas dan bor una bande nama kadai ka ba mla bane e kadai ka bau blay labo ba u Judas u tipru u dei mu bande bat bau Judas u dei mu pendap ba u Judas ro umla kiar ka tau haban le ka tau haban le ba lu Jisu ro ia kata ka ba memot ban le kloi uong kum ta yu Judas ka ba mut bau Judas hapan le ka kala along kum kenja kaman pen ban bu Jisu ong Judas menatip ba men sedih tedi klo wale klo wadi kata nama me ban pendap kata ke prophecy hadu ba unda de udan apa kata ke plan ke jong play ke bo play ula bu baru na pendap umla le kata hari sang nang fi hadien bau yo i bau Jisu ula le che geding na ba ula yo i bau Jisu ya ba geding na la le ben la sempat figen mau hadien jongane bau la dep di ula pendap e plan job lai u Judas udon ke choice udon ke free will nang ni ula lait na tu ke jing pendap ye ke plan job lai bom la ba le e u habandi hari hadien bau la dep fulfill ye ke plan ke job lai u Judas udon ke choice
U Petras ru ulen bat udan ke choice ang ni, udan ke jingjiet ni, udan ke will ke mon ang ni. La un regret un pet no un syakri syo yo blay ne un kelabamut un net pan maap no blay. Kata kadai ke choice ke bo blay bo ye kini arngut. U Petras udan ke choice badin buyo e ke jingkla ke bomot u kta na kadan ke jing babi ba ula kumlen ni utrai ula kum kren ben ula kren tim ule kum no u pan maap u kla ke bomot. Baru yo e ke jingpene mentau dan sepeneng. U Judas, adien ba ula de pendap ngan ong biang tektian. Udan ke free will, udan ke choice ke jingjiat. Usnut ho ba ula le bakla. Kata ka de ke besyai ke dalam naga Bible. Amdan Paul menganda pude via tip e kata. Udan ke udah tikna ba ula bakla. Udah le irati ke tu ke pisah beroleh bread sit ke temple. Rega jing bakla ke dai bau babi bat usimpen bani gerai ban penkut ialah gajong kajing im ban pasi ban noya. Fi hangta fi i bakadan kajing long balance ag ketien gajong play. Day te ban pendap ia ke plan jong play day ban pendap. Tang bahadien bau pendap u play wa galat yo. Bau nuan pai bau kelam amat. Te ke syong ha kajing jiet kajong kini giar kot ki bangawan ra kum ganuksa. U Petras u jet ia ke jingla moment ban pai ban pan map e ke pop jongu baru play map. Kad bau Judas u penkut no daladi u shime garai daladi hi u peniap. Today na kata daw nga kwa bangan penifi ke ni kapor. Baka jing hikai ke buon palat ia ke banganum la le si ban pendep ia ke ni. Dan rekat tu ngalala ban pensyai fi nget kalalong ke jumen toy fi. Bat ngakwa ngan ong fi kendiat ke ni kapor. U Judas udan ke jing hikai ke bakrau. Bau niu pri o ke jing sisala na pipet ba udan apa ke plan jong play u demo le sila banong da ke jing le jong u jisu ya ke dik na bala pen eme ke pertaikan ne. Bat nga nut ban ong. Lada nga keren hang ni. Bala daw kala ka bomot hi ublay un shimi unama ka Jingkhot jong blay ba ka jing ai ke jong blay kilong klem ka jing kala ka bomot. Bat pipuli na gani ka tin ka jong blay piyo inayam. Ya gani ka jing shisha. Bau Judas udah ka nuksa ka bakrao ka jing em jing. Udan sibon ka jing ikai. Kaway kadai banginom spa. Nasi katangan sa peniyah diyan. Agini kajing hikai gibangan sa sim kajing hikai na gini. U Judas sudah uwe pisa spa ba kajing spa kadai katan rai jong kajing sniu ong pol. Bahabadan ki babe ka dung iki sibon ki susi ba kani ka dung kala yo Judas. Pi u bleu jet na maudan kajing hikai ka bakrau. Ngala ong pi bakla ba jet. Ngakwa manganong ifia ni kapor. Tapi David sngot ho. Ba ublay ukwa ban bu ia ni kajing im jong ni ubri kum kajing hikai. Bangin sngot ho ia free will ia choice ia jing jet. But bangin sngot ho ru ia tai kajing bu bet kajong play. Apa play pendap iki. Tangan syu ong no ifi chicken tin syu bangan penkut. Manuban tip ia ni. Madin bau jisu yap ageding fna. O Judas u yap kamet ke jong. Manuban tip baga Bible ko ang jisu agitu gilais ngi u yalap. Manuban tip da se yo Judas u kala ka mamut. Kapor bu jisu yalap na mga Bible ko ang ulit yalap na du gitu gibe yap.
Ego por jong flat. Manu bante blesi yo Judas yo jing panem. Nde mengi ban sheme rai. De bulai batip. Tengah kuat mangan penkut tangkat ta. Mengenget kalau ke jing kerku ke krau ye ke jing em chofi. Tila da fidan kano ke pim snot horo. Sipilang free ban. Tho yang ada ke message ke balang personal. Hak tu ke number ke bang ai hang tu. Kenang bakal lang ke jing rap ipi bat ke jing rap lang ye baro. Mengin syai ke ni ke jing hikai. Tang ini tuai. Ko pa ke ni ke pon nga aingo imeba. Me pen syai ini. Me pen snot ho ini. Igi jing ziliu ke badan ke ketien ke jame. Mana blay ngatip ba malang blay ba ong ba memman ba kawedu ba men sim kan janna. Re ba baro kin poi shi ke jingla ka ba mat. Ma ngi galat bangin yo asngau bangin kala ka ba mat. Ba bangi wan phai shi me wat abangi bakla kat nuru. Wat lang ila di me. Wat lang ila len me ngila phai di me ngila lepop. Re bangi wan phai shi me. Medang ma bingi do matak sngi. Trying to wire play. I bangin dan ke jing jiat. Kapaday hagajing imjingi. Banwan pai shime. Apring kijing bakla kijingi. Hagakirteng ko badon bortam ko daw chisung itway. Amen bat. Amen. Toblen kur huipi ko blesibon.